one number one hirya iyo nino bantu bange reka dutangire nkwereka sibyo ubundi hari akantu kamwe na agaporezo abana abantu bakuru hano nabazaniye igiporezo bakita robingo ni udusnacks turyoshye tw'ubwenge ubundi yeah Robingo mambo vipi shoferi atayivura yani Robingo mambo vipi biriya bintu bindi bajyaga babaha ntabwo mbizi ni Robingo ukeneye kuyirangura nimero urazibonye hasi ukeneye kubazo wayisanga nimero zibonye hasi wababaza nyuma yariyo paka mambo vipi ari kumwe na Mr Kagame tureba line of duty mambo vipi ni mu murongo w'akazi mu murongo w'inshingano mu murongo w'ibyo ujejwe gukora mu yandi magambo agafilime tugiye kureba bakise mu murongo w'akazi mu murongo w'inshingano mbega kugira ubyumve neza ubu tuvugana ndi mu murongo w'akazi nimero ni 5 nyuma yariyo paga kubwira ati nkomeza yake mambo vipi high five mzee turamusuhuje umugabo bita high five mzee bundi yitwa nka Jimmy ariko mwe ntago mubizi bundi high five mzee muri gihe muhora mwumva n'umusaza bita Jimmy yake Rio Park tureba line of duty Rocky nagukunza nakuzi urutisha n'abandi ngomeza mambo vipi narakubwiye ngo ngenda twika ndanategura line of duty ni murongo w'akazi ndetse ubundi mu murongo w'akazi ubu nyine mba ndi mu murongo w'akazi wa murongo umuntu yigiramo umugati sebera nanjye iyo ndi gukora akazi byitwa guhiga umugatira byo ni ibyanyu mwe musanzwe iyo ndi mu kazi mba ndi njye ntabwo mba ndi guhiga umugati mba ndi guhiga basi burangeri yake nkomeza n'abari hanze mu gatwirira isi ni Rio Park na Mr Kagame nkomeza mambo vipi ati buno buniga butazashaka kunyurira gira ubundi utishe niko Mr Kagame akubwira ndetse na Rio Park Sunzu umvijwe mambo vipi rake nakubwiye ngo ndatwika kandi mba nateguye nagukunza nakuzi urutisha n'abandi mambo vipi meza gira umvumbatira umutima meza gira unkomeze hato ntazaseba meza gira udutishe buno buriga ejo nitunahura utazashaka kunyurira karaga gafiriti mwana wibabara bazungurize buri wose no bufuri uramwumva ariko mambo vipi line of duty no murongo w'akazi no murongo w'inshingano buri muntu buri munsi abyuka afite umurongo w'akazi w'ibintu ajejwe gukora n'inshingano ze hari n'ababyuka bashinzwe kutuvuga bavuga nabo ni akazi kabo mu bihe by'amage nza kugwa inyuma unyumve neza kandi uzirikane ko mukunda nagukunza nakuzi urutisha n'abandi mambo vipi umvijwi nakubwiye ngo ubundi mbere yo kugira ikintu nkora ndategura ubundi ngatwika ushaka kunyurira nkomeza dutwike
katwirira isi. nagukunza nakuzi kugutisha n'abandi. Oh my baby, 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 yo. Meza, gira umvumbatira umutima ma. Meza, gira ungomeze hato ntazaseba. Meza, gira undutishe buno buniga ejo nitunahura utazashaka kunyurira. Okay. Ya ejo ngo batazashaka no kumwurira. Rega kamenyero buriya ni indwara ikura. Iya nanone bacuruzi mukeneye kurangura robingo cyangwa umwana wifuza kwirira robingo. Buriya agaporezo keza ko kurya udusnacks twiza muri iyi minsi turi kubikora muri East Africa. Mwumva mwese hari umwana wicaye ufite robingo. Iyi robingo. Robingo. Iya mwayibonye ariko. Okay, katwirebere filime yacu nagutinda. Ubwo abacuruzi mushaka kurangura nimero hasi murayibona, musubize inyuma muyifate mukora akazi mushinzwe. Umukiriya gufashe kaza mu iduka nayo ufitemo. Abakiriya b'iyi minsi baratwika. Iya no kudutangiye filime yacu. Bimeze bite ni Lions Gate. Gutari mandi kumva amajwi nimbagwamo neza. Ubundi dutwike Mambo vipi? Nakubwiye ngo ni namba 1 y'iryo nini ukizaniye nigarukiye. Narakubwiye ngo nta mwanya uhari wo kwicara. Nta mwanya na rumwe uzongera gushira utabonye filime muri buri cyumweru. Ngo Rocky ngo gutya na gutya ntibishoboka. Hey. Twe turatwika none tuba twanateguye. Sibyo? Kanovi undi kano kazi tugakora twishimye kubera amafaranga yaje tuba dufite nako yacu nyine tuba twishimye n'ibyishimo dukura kuri Yesu. Nyine hari abantu basobanura bumva bagira ngo bari kuri kaci babanize mwariye. Lions Gate na Rock Entertainment ku bufatanye bimeze bite? Nuko dutangiye abose nabamenye mu mufungo nuko dutangira ubwo tayari ndi gutegura ndaje nwike. Hey, Isaban Films Rock Entertainment ku bufatanye tudufire muzajya muna tureba kuri ITV. Hey, The Solution Entertainment Group Rock Entertainment ndatwika yatugiye kureba za filime. Iyi ni ya filime isohoka rimwe mu myaka nk'ijana. Umusobanuzi ni wa wundi uvuka rimwe mu myaka 500. Ntabwo uzigera ubona umusobanuzi nkanjye. Cyakora uzabona abanyigana abonensi pera ariko umeze nkanjye. Narakubwiye ngo akazi nagahinduriye isura. Biriya bintu mwajyaga mureba ugasanga abantu barareba filime bagira ngo baje kureba umupira uri kogezwa basakuza bavuza induru. Narabihinduye ibyo. Uno kureba filime ijambo kurindi. Tutangiriye mu mujyi barakwereka hari kumanywa. Ni kumanywa yihangu. Steven Simila akaga filime nake barakwereka ni mu rukerera. Alan Ikat n'uyu mugabo ubona aratwika. Uyu mugabo ni icyamamare ari hakunino. Katorore kureba bwakeye saa 11:40. Izi saha umwami sinakwibambura rwose. Line of duty cyangwa se n'umurongo w'akazi w'inshingano. Line of duty bimeze bite? Courtney Eaton nawe karimo cyane ndaza kumukwerekana umukobwa. Saa 12 z'igitondo ziragera. Jessica Lu saa 12 zigeze barakwereka umugabo mu gitondo kubyuka arabanza agashyiraho akantu. Niko numva abana b'iyi minsi babyita. Manza gakora siporo. Siporo buriya ni ingenzi. Uzanarebe buri munsi muri wanyuma w'umuganda ngiye na leta tuboherereza ka message tubabwira ati ejo bundi hazaba gahunda yo gufunga imihanda mwirukange turebe ko mwagabanya mugakaraga iyo firiti. Umugabo yarabyutse mu gitondo. Filime bayise ngo ni umurongo w'inshingano, umurongo w'akazi. Bya bintu umuntu afite gukora buri munsi. Ubu nanjye ndi mu murongo w'akazi. Noneho kano kazi mba ndimo iyo nkageze municiramo n'amagini ndatwika. Umugabo azano byuka mu gitondo asoma ibinyamakuru hariya baracyabisoma.
maze gukora ka siporo gira gutya dushaka gushaka akantu ka cayi areba ukuntu yirwanaho. Undi muntu wari we wese ubyutse mu gitondo uko biba bimeze. Sorry ntago ari mwese mumbabarire kubakomeretsa. Ntago ari buri muntu ubyutse mu gitondo ngo tutone uyu mugabo ari kubona hano ngo niko mutubona. Hari n'abarya saa 9 gonge nike. Umugabo yarabyutse aritunganya ibyo yitunganya. Buri muntu wese mu gitondo abyuka afite icyo agomba kujya gukora. N'abandi b'imburamukoro byiburi babyutse bashaka kandi bajya gukurira abandi izindi mburamukoro bakatuvuga bakavuga ubusa. Barakwereka umugabo amaze kubyuka ni umupolisi. Uyu mugabo arategura ni umupolisi. Arabanza afata magazine hano arategura. Buri ibintu byose urategura ugatwika nyuma yaho. Buri ibintu byose ngiye gukora ndategura. Umugabo amaze gufata ibyo afata amaze gupakira nk'ibutse ukeneye kwamamaza wa Magara Rocky ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye bakita Rocky Entertainment mu Rwanda. Nta yindi nimero wamagara usibye Rocky ishaka kwamamaza kudusobanuye twose. Igo agiye kwambara impeta umugabo yayisize hano. Bimeze biti Steven Simila ari we nyiri iyi filime niwe wayidirectinze. It's the greatest of all time, baby. Umva Michael Jordan yari umuhatari. Mwakinaga basket Championships. Umva yatsindiye champion 6 za NBA. Umugabo n'umupolisi yaje kwicara ku muhanda anarindira umutekano. Kumwe n'umupolisi ari ku muhanda aho ngari mu nshingano ze bari mu murongo w'inshingano. Hano barakana bari kuganira. He's the greatest. Why? Uzi impamvu Michael Jordan ari umuhatari? Ntabwo yajyaga ava ku bintu. Hold on. Buretse. Mwana aramukamera. Time. Everything on the line. Umva abo nta kindi gihe dufite kirenze ibyo byose biri ku murongo. Kumwana n'umwana hano baraganira. Mugabo gutera biranga yashaka kwemeza umwana ko nameze nka Michael Jordan biranga. National 8-time NBA all. Arangije ahita mushyira kuki? He's old and white. Kuri Twitter ashyiraho ngo ubumenyi bw'abazungu. Mwana ati tugomba konga za Giants. Ntabwo twagarara. Kumbe tuvera tugarukano. Ati wanyita Ava Brooks. Nkorera ya YouTube channel yanyu. Bazanira makuru ya nyayo. Ntabwo ari amakuru abantu bagenda bakeditinga bakabeshya. Yayandi nyine ujibona ku mbuga. Uyu mukobwa nawe aratwika niba abakobwa bashaka. Goddess, badass, media for the people. Urabizi hano twebwe turi media for the people. Mbega nitangazamakuru ikora abaturage babazanira inkuru za nyazo. Nta bya bintu ngo abantu bagenda bakabeshya bakabazanira inkuru zidafatika. Ngo ngewe ngo naryamanye n'abahungu runa. Bire ni ibiki banyarwanda. None ure munyamakuru buri kwibaza mbona nyine adatwika nagategura. Not all of us can be non-conformists like. Bari hakuno bari kugana n'abakobwa bafite urubuga rw'oranyambaga rwabo. Warwita YouTube channel niyo mbona mwese musigaye muzi cyane. Banyuza amakuru yabo bifata. Mbega bagashaka amakuru bagashaka utuviews bakira ko babona umufungo. Cyemba numva natabarisi. Unlike you with your millions of followers. Asiweho wenda ufite abaforo bagukurikira basaga miliyoni sindi nkawe. It'll happen in time. Umva iyo ufashe risk ibyo byose mu gihe nawe ubona abagukurikirana. Tell my homies over at Wake Up and Smell the Bullshit. Okay, bwira abantu badukurikiye live icyo ushaka kubabwira. Bari live ibintu byose bari kuvuga bari live abakurikiye. Babwira ikintu utekereza. Bring the uncensored truth to the people. Banumva nazanira ukuri abaturage kutagize kudafite kubogamiye. Media gloss over or completely ignore. Ngabwira abaturage kwa kuri basanzwe birengagiza n'abanyamakuru bandi birengagiza kandi ugomba abaturage. They should stand up and buri muntu wese nkamuha imbaraga zo guhaguruka agahindura isi. That's deep, sis. Mushiki wanjye ibyo bintu uvuze birakomeye cyane. Individual responsibility. Mba numva buri muntu ku giti cye akagize inshingano agahagarara akarwanira ikirukuri. Ariko byose n'ubundi ntacyo bimaze. Uyu mukobwa ushaka hano, uyu mukobwa n'umunyamakuru afite mugenzi we bakorana. Bullshit loves watch me and Ava for the real. Uyu munsi nge na Eva muze kutura amakuru ya nyayo tubaha. Bafite ka YouTube channel kabo nge niko ndibuze kubyita. Icyo nzi cyo n'urubuga nkoranyambaga bashyiraho amakuru yabo baba bakurikiwe n'abantu benshi genda byita YouTube kuko niyo muzi kugira ngo biborohere. Nubwo batayivuze. I know that you're enough. Ati ubu ugomba kwigira icyizere ukamenya ko wagije. Amen. Nta muntu ukubeshya cyangwa gukontorore. Yeah. Oh, that was so good. Bari hakunino gatorori. So how come you're not like some SWAT guy? None se kuki utagiye muri SWAT? We're cops with long hair. Cyangwa abapolisi baba bafite ibyanwa baba maneko. You shoot anyone? Have you? Wari warasa umuntu wese. Smarter than that? Mano abizi mfite ubwenge burenze kuba narasa umuntu. Ndabizi D. Kana kitwa D. Ngo ni Damascene babahennye. You shot anyone? Wari warasa umuntu ariko polisi we. Nakana kagashuti ke. Wari warasaho umuntu. Cyakubwira sha twarabamaze. Not today. Uyu munsi ntago ndi bumurasa. Ibyo ntago ari byo mubashije.
ati wari warasaho umuntu ati pano uyu munsi haracyari kare. Umugabo ari mu kazi ke. Tuvuye hariya tugaruke hano. Umva turi muri Kanari mu gice cya 7 dukomeze hakuno ngo bari kuri misiyo. Abashinzwe umutekano ku rundi ruhande baponewe bari kuri misiyo. Hakurira abashinzwe umutekano hari aho bategeye nimba batazi bandi katurebe gukominikana abashinzwe umutekano bandi. Tuvuye kuri uwo mupolisi uri ku nshingano ze ari mu murongo w'akazi, ari nako bise izina rya filime. Ubu nanjye nyumva ndi mu murongo w'akazi, uba yanyu nyakenyereyo noneho ndategura shawo ku buryo amafaranga yanyu mba ngomba kuyaryaho. Bari kwerekana hari umugabo hari musaza icyamamare kiguciniye nyinshi ari hakurino. So ngufite mu bwone n'umupolisi. Basore mwese mwishyire hamwe mbega bahego baguruke bakora akazi. Musaza vayo bose bagishyire hamwe bakora umuti. Musaza arabanza areba hasi bimeze bite kure y'icyombo. Hiriza fandi King 39 muri murongo. Turiteguye turabashinzwe umutekano bandi bari hasi. Kumba bambaye twituma none benshi bashinzwe umutekano tubaje nk'abacuruza za hot dogs bari hakurino. Ya migati bagenda bagashyira mu byasozi so bakabyita bya hot dogs bari hano. Mwitegure ko umuntu washimusa umuntu wacu ashobora kuba ari wese. Ntiyagire ugira icyo akora mpaka tumaze kumenya ninde. Bivuze ngo umuntu uri hano ni umuntu uje gutwara amafaranga, kumwe umuntu ashimuta umuntu akavuga ati nimutama amafaranga uwo muntu ndamwica. Sasa iyo bazanye amafaranga bazana na polisi kugira ngo ugifata ayo mafaranga polisi gufata. Hari umugabo wambaye black hoodie cyangwa se bino bipira bya jumper by'umukara n'ibirineti. Turi nguyu confirming visual on impossible. Uyu mugabo birashoboka ko yaba ari we. Dore abashinzwe umutekano hano bicaye. Hari abonye ngo yambaye cya black hoodie because then take him. Mumureke abanza agero twashyize amafaranga muhite mumufata. Bamureke. Uyu mugabo bamuketse. Umugabo ari abantu bari gucuruza hano arababara tugera kurikira filime. Nawe ni umuhanga. Nimba washimusa abantu umugabo arabanza arategura. Nawe yateguye. Move, I repeat, suspect is on. What do check? Suspect is on the move. What do check? Ari kugenda over. We mukanga mwihorere. Turi suspect. Nukekwaho. Ntacha baramo. Money. Genda ufata amafaranga bari kugira ngo uyu mugabo ufata amafaranga hano bayamushyiriye kugira ngo arekure uwo muntu yashimuse polisi mufate. Shora ko yashimuse umuntu. Mugabo turi nguyu. Yambaye igipira buri munyabyaha uramubona ari kukamwibwira n'uburyo abagenda uyarahindukira. We mureba. Mwicanya aramubona. Washimuse aramubona. Abonye umuntu mureba arirukanse. Baramurebye. Take him down. Umushyire hasi. Take him down. Shyire hasi. Abari bari gukubura imihanda bose. Vayo. Mugiye. Damn it! I repeat. Ofisi yagiye hasi. Nasubira mu ofisi yagiye hasi. Bimeze biti. Dispatch. Suit suspect southbound on Canal. Umva mwese mupanure dispatch mupanure umwicanyi cyangwa dukeka ashyize mu ofisi hasi. Katurori kajugujugu ziri mu kirere. Suspect is wearing a black hoodie and khaki pants. Ati umwicanyi yambaye black hoodie na khaki pants. Mbega yambaye kina gipira cy'ikijamba cy'umukara ndetse n'igipantaro cya kaki. Sasa ya polisi bari kuvugira ku byombo n'uyu polisi bibere ku muhanda uri kumwe n'umwana arabyumva. Uyu arabyumva karitsiye arimo niyo umugezi wa nabi ari kwirukanka acamo. Umwana atagira kumukamera. Uyu muhanda niwo bavuze ngo umwicanyi ari kuzaganamo. Umwofisi ari hasi over. Officer down. Wibikara umwofisi babazi. Uwo mugabo tumonye aca kuri Mark Arthur Park. Niyanyuze cyana kiri kumukamera. Mukamera ibikini wewe. Ati nanone uwo dukeka amanutse kuri Tufton. Katurori mugabo vayo. Mani wirukanka Steve Nash. Katurori mugabo vayo. Polisi wari muri karitsiye yumvisha ko umugizi wa n'abashobora kuba ari muri ibi bice. Nawe vayo. Izi ni karitsiye se. Uriya nakubwiye ngo buri muntu abyuka afite umurongo w'akazi ngenderwaho w'icyo akora kibasha kuba cyatuma abaho. Uyu mugabo niyo mpamvu bakubwira ati agafilime bakise ngo line of duty cyangwa se ni umurongo w'akazi, umurongo w'inshingano. Abyuka mu gitondo ategura avuga ati umugizi wa nabi mufushe. Mufushe. Uzarebe uriya mupolisi uhagaze hariya ku muhanda abashaka umugizi wa nabi agufashe wakoze ibyaha. Mwicanyi polisi yaje bimeze bite? Dore nguyu hariya byonyine usobanura impamvu yirukanse yabaza n'umupolisi tayari ubwo icyaha kiramuhama.
bimeze bite uyu mugabo yashimuse nde baravuze ngo ni kidnapper umva ndi kumanuka muri Rosedale avuga imibare y'umuhanda umva yashyize umwofisiye hasi igomba kumukurikira uko byamera kose bimeze bite uyu polisi ari kugenda n'amaguru izi karitsiye arazizi umva aho mwicanyi cyase nge ndi kumwita umwicanyi ariko bari kumwita ukekwa suspect anyuze ku muhanda wa 7 ndabivuga uko nshaka mugabo arakurikira izi karitsiye arazumva izo karitsiye se hey urari igihe umuntu muri karitsiye bageramo akica n'amagini katorore uri mugizi wa nabi polisi imihanda yose nimba umugabo yashimuse ndasinzi yaraje gufata amafaranga bimeze bite barakurikira turi mu mujyi hagati dore polisi dore abapolisi y'amafaranga nirya urye uyu mujura nawe cyangwa se urushimusi nawe ari mu murongo w'akazi twese tuba turi mu murongo w'akazi nawe akeneye kubaho polisi akeneye kubaho bose bari mu murongo w'akazi katorore bakurikiye wa mupolisi muri karitsiye twamonye yakurikiye arategura akibyuka twayibonye uyu mugabo arategura yamara gutegura agatwika katorore bari kugenda ku byombo bavuga inzira umugabo ari kunyura kajugujugu iri mu kirere bari kubona ari guca katorore mugizi wa nabi yakurikiwe 5 bimeze biti dore umwicanyi dore umurara bisaba igiha bisaba igiha niyo mabwira ngo mujye mubyuka mukora ka siporo polisi yakurikiye yambara mugeri ku isura nacyo kiri mu murongo w'akazi n'igisambo yapfuye uyahita abwira abagenzi b'umuhanda n'inzira umugabo anyuze sasa ba banyamakuru bafite ka YouTube channel kabo babuze amakuru bumva polisi hano hafi uri kumva ubuduwa bwa polisi we buriya nta kintu kibaye tujya gushaka amakuru bakuraho ibyombo uyu niwe ujya kuri tele mugenzi wasigara muri studio uyakureho icyombo cy'abapolisi yumva ahantu igisambo kiri guca uyu arakurikira wabonye uko bigenda iyo umuntu yiteguye bigakubitana n'amahirwe uza kunezeza mwana mwana kajya gushaka amakuru atariho ivumbi bimeze bite ndagukunda katurori umukobwa avayo urabona bano bantu uzarebe basabye babyuka biruka sibyo ba bagiteri ni bagiteri ntago nari mbizi bose babyuka bari gutigita inkuru nk'izi z'ubwenge sibyo bashaka bwa views bwa hato na hato sasa uriya mukobwa nawe acyumvaga igisambo ari kucirukankana arakurikira igisambo cyinjira mu rusengero igisambo cyinjiye muri St. Anthony katurore cyinjira kunino igisambo umunyamakuru nawe arabyumvisha aravuga ati abantu harimo views umunyamakuru umukobwa arakurikira bimeze biti uyaparika aciye hakurino padiri aciye hariya binavayo bari mu murongo w'akazi buriya akazi ugomba kukitangira nimba mutayibona neza ndabitangira ngo murya isi haje kuvumbura ko nimba munyumva ati turi mu gikorodoro kiri inyuma y'urusengero arahabarangira igisambo kivayo kiza ku modoka kibura imfunguzo yaje aramwambara umupolisi barakigira polisi ku gisambo cyashaka arakiniga kure y'icyuma buretse kure y'icyuma polisi ku gisambo nuko dutangiye filime yacu gisambo ndashaka amafaranga cyashimuse amupfura imisatsi bose bari mu kazi buri umwe afite inshingano cicikara kivuna vuna igisambo wa mugabo twatangiranye filime turamenya amazina y'irinde baranigana asa aritse umuntu akiyibira ukora bavu mugeri kana hano kigabo kiragafata aturore oya nagano uyavayo kana mutaye mu banga babuze gato umugabo niwo murongo w'akazi akoreramo umurongo w'akazi niko filime bayise wacana izo si filime zanjye nge ndategura cyazimwibye katurore yakurikiye igisambo n'umupolisi bagenzi no bapanuye imihanda yose bakibuze yagikurikiye kimushyizemo akantu nacyo kirategura
kirategura kugera nasanga abantu ni benshi. Turi mu isoko hagati isoko hagati isambara kibura. Kumbe dore ngiki ni cyarushimusi. Wo cyashimusi niwe tutaramenya. Uyu mugabo yashimuse ndi. Abapolisi bapanuye imihanda yose bagifashe. We terengana mwana ntago ari we. Kumbe dore bandi ngiri baramufata. Bandi bapolisi baramufata. Bokoje hindukira amaboko aho tuyareba. Uyavayo Sambo bakora kiravuna. Igisambo nta gahunda gifite gufungwa. Ntago kiri muri gahunda kubita abapolisi cyuze cyane. Polisi avayo woni Penny. Umugabo wamwise Penny. Koga polisi kazi brete. Pose mu polisi kazi ni ikindi cya harimo nk'utwaka nka dutanu. Box kuri mu polisi amenyo n'indi myaka 5. Kirirukanga gatururi. Iki gisambo nta gahunda gifite. Cyateguye kiri gutwika. Kiri mu polisi bimeze bite? Dore kirirukanga ni mu isoko hagati kumanywa yihangu izuba riva. Cyateguye ariko na polisi yateguye. Ndagiye uzabara sansange mu gatsata. Ndagiye ibintu warakurikira. Arakurikira umurongo w'akazi. Back is line of duty. Bimeze bite? Yeah. Mugabo kugera hano nako iki gisambo kinyuze. Kigabo dore ngiki pfuka muzamura amaboko. Kumbi igisambo kirutse kigera ahantu isirangirira. Ikiraga ari kiganiro wagatafari weshyira woko hejuru. Buhoro. Baragifashe ni rushimusi. Nimba yashimusi. Show me your hands. Nyereka ibiganza byawe. Kura yimbunda. Iji umugabo aravugishwa. Gake aho kuvuga iji yavugishijwe. Ntutumire imbikora. Ask him. Genda umubaze nimbabazane. Ask him how it feels to lose everything. Genda umubaze uko bimera kubura buri kimwe. Nindabaza. Mbaze nde. Kubona abajije ahita murasa. Ikigabo mbere yuko akirasa kiramubwira ati genda ubaze uwo mugabo. Ask him uko bimera kubaho warahombye buri kimwe. Ese uyu aramubwiye ati ndabaza ndi. Ninde yaramubwiye ngo ajye kubaza. Ikigabo nuko byagenze. Ikigabo nuko akirashe. Yeah. Unago tukigora akazi karoroshye. Katurore. Zan. Huya. Aramwishe. Mukanyebwiraga umwana ati munsi ntago nshaka kurasa umuntu. Dore bibaye. Uyu mupolisi yitwa Penny. Aramurashe. Ntago byari inshingano z'uyu munsi. Sike. Uyu mugabo yashimusa umuntu. We yashimusa nituzi ninde nituzi yamusize yamubitse he. None arapfuye. Umwishe dore nguyu. Hariya bahita bavuga ati ntago wateguye. Ntago watwitse. This is Glenn Miller with Channel. We need Glenn Miller. Shene Farmers Market. Hano turi ku isoko ryose hejuru. Ni umunyamakuru. Reka tubwire umunyamakuru wacu Maya Prince uri muri iryo soko ryabereyemo ubwo bugizi bwa nabi. Imihanda yose bayifunze. Abapolisi muri kano kanya yabereye cyabari kubaperereza. Turi kumva raporo nyinshi. Katurori kumbi ibyo byose uko ku makuru bari kubivuga no rundi mugabo hicaye. Nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa kuva rero kiyo gafashemo. Hari undi mugabo wicaye hakono ino. Ari kumva makuru. Ati banyita Maya Prince ishene ya 13 y'amakuru. Abanyamakuru bamanutse. Urabona ari yamubona niwe yakubitiye umupolisi. Amaze kumukubita abaje gushaka views dore wa munyamakuru waje gushaka views na waraje. Yifitiye ka YouTube channel ke na mugenzi we. Yaraje gushaka inkuru abanyamakuru bandi bahageze kare. Bega views ziryoshye bazimazemo. Send a team to Kansas. Bidatinze abanyamakuru bahise na kwa umupolisi bamuzanye hakurino. Penny Richard. Ukibijya mbere. Claudia bamushimusi. Claudia shot the only lead that he had. None warashe umuntu wenyine kutugeza kuri Claudia bashimusi. You thought? No. Natekereje ki Frank. Never think.
cyose cyane ntabwo ujya utekereza. Cowboy. Uri bandi wa munyamakuru uje gushaka views ari hano do ko mbona views bazimazemo asanze abanyamakuru nk'igihumbi hajya avaye no munyamakuru yaje kwishakira ka views azana afata gakurura amajwi akestara ku cyuma ku kimodoka. Wasuzugwa itegeko ryanjye. Urabizi na kera tukirabunganiza ni ngiye wakurindaga waba gufite amakosa menshi. Ugiye uza rumwunganiza none arinda ku muhanda n'umwana wanjye. Reka ngufashe bino mbikosore nakoze. Uyu mugabo afande bashimusa umukobwa witwa Claudio. Mandatory 2 days downtown. Mukobwa arabyumva? We got nothing because of you, Frank. Did he say anything to you? Ese uramugombere yuko murasara ikintu yaba yakubwiye? Umve, uyu mupolisi niwe bashimutiye umwana burya. Yakubwiye ngo iki? Bamushimutiye umwana. Mbere yo kumwica yakubwiye ngo iki? Yavuze. Ask him how it feels to lose everything. Yambwiye ngo genda ubaze uwo mugabo uko bimera iyo wahombye buri kimwe. Niryo jambo yambwiye. Yashimusa umwana w'uyu musaza witwa Claudia. Barano rico bumvishe. Kumbe ni telefone baza kuyikoreye. Kumbe yaramwandikiye ati wangurube we kano kantu kafungura karebe cyangwa uraza gushaka ukabona. Mbega ni link bamuhaye ifungura rebe. Ngo wangurube we. Yeza kureba iyo link bamwoherereje. Ije kuri telefone y'uriya mugabo bishe rushimusi. Urebe bamweretse ifoto ni akana bashimuse n'akana ke bakita Claudia n'akana ke bashimuse dorano bagafungiye n'akana gato barangije hano bagafungiye batangira kumena ndashaka papa umwana batangira kumena amazi ndashaka papa bashyiraho iminota 34 bivuze ngo ubwo ni isaha n'iminota wino itaregera isaha ye ayitaregera isaha ye bivuze ngo umwana ahantu bamushyize amazi ari bumanuke iyo minota 33 nishira amazi aramaze kumwuzura bamuhaye iminota 63 uyu mugabo ubwo ni agasaha kamwe umwana warabaza kuba amaze kurengerwa n'amazi. Fati telefone n'ubwo ari bana ariko kurikira umenyana iturutse umenye uyiyohemo sokanta Tom we genda kigoryi warasha umuntu wenyine wari urancimutiye umwana niwe wari kungeza hano umwana wanjye ari wamurashe uyu mupolisi bamurakariye nta gutwika nta gutegura shyira n'imbunda yawe hano oya shyira imbunda yawe hano shyira imbunda yawe ku meza yishyire ku meza bimeze bite mugabo akura y'imbunda maze kwashyira imbunda katorori umugabo bamuhagaritse ku kazi imbunda bayishyize hariya abanyamakuru baje guhiga utuviyuzi dusigaye tunabacumuza do ara uyu niwe warashe umugabo warashimusa umwana byibura atamurasa ngo amwice byibura bari kumufata mwana usubiye kuri sitasiyo se ofisiye wambwira ibyerekeranye n'umukobwa wa fande ndavuga na ofisiye Penny yashimusa umukobwa wa Vok Tom Vok. Press line, do it now. And you, Officer Penny. Officer Penny. Smart shooting the only guy that knows where the girl. Yes, urumva wakoze igikorwa cy'ubwenge kurasa umugabo waruzana umukobwa bashimusa ari. Urumva ufite ubwenge. Umva umunyamakuru kuntu arakaza umunyamakuru. Ubwo arashaka views. Uhita kura yimbunda mbere y'umunyamakuru. Atunga imbunda umunyamakuru ubwo umukobwa afite views. Decide what to do before some jacked up. Ese umukobwa we. Bagutunze imbunda ufite segonda rimwe ryo guhitamo icyo ukora. Cyangwa bakakurasa wakora iki? Iri gucora yifuto. Million decisions have to happen in a fraction. Iyi myanzuro myinshi bigomba kubisaga miliyoni muri ayo masegonda. Wakora iki bagutunze imbunda bagiye gukurasa? What are you going to do? Wewe wakora iki? Mbega no kubwira ati bari banunze imbunda urumva nari gukora iki mu isegonda rimwe. Ukinga y'umunyamakuru. That's like. We ntago wamenye uko biba bimeze. Ntago wabimenya. Umukobwa ari kubikamera bamutunze imbunda. Buri abantu nyine bahita babire. Buri umutwe w'inkuru nyine bahita bashiraho umutwe w'inkuru twiga. Ati umupolisi yararashe umunyamakuru abura gato kumba ari kubimwereka. Man, until you walk a mile in his shoes. Ati ntago wagacira urubanza umugabo koko utaragenda
mu birenge cyangwa se utaragenda mu rukweto rwe. Mbega inzira aba yaranyuzemo ntabwo we wayumva keretse nawe warayinyuzemo. Mani kariya kantu uragafashe kari karenze. You're telling me you don't have an ID on the victim or the shooter? Umva mumbwire kuriya muntu warashwe uwo mugizi wa nabi warashwe cyangwa wamurashe mufite amakuru yabo. We don't have the best or brightest in journalism anymore. Miss Carter, yes. You gotta see this. Miss Carter, dore umunyamakuru anafite televiziyo ariko televiziyo yaramuhombeye. Abanyamakuru be ntibatwika ntibashaka inkuru neza. I'm looking at his feet. Nicyo ndi kureba. And why do I care? It's live. Ati ibi ni ibintu biri gucaho live. Uyu niwe mupolisi warashe umugizi wa nabi. The police chief Volk's daughter's. Ati uyu munyamakuru ushiriritse ufite ka YouTube channel ke yabashe kumenya ko bashimusa umukobwa wa fan. Get tech to grab the feed. I want this. Urabizi uwo mukobwa rero ko ufite ka YouTube channel ashobora kuzagusimbura kuri televiziyo ndabona akora kurusha abanyamakuru. Buriya hari igihe usanga umuntu ukoresha buriya bu YouTube n'ibiki akora kurusha umunyamakuru. Ibyo hano bivuze ko uwo mukobwa yagutwara akazi dore umukobwa nguyu. He was unstable. It's gonna be okay. I'm just gonna follow. Ati kurikira uriya mupolisi twabonye adasa nk'umeze neza. Umupolisi gutunza imbunda nk'abantu bashaka views baravuze ati reka tumukurikire tumenye ibye. Umupolisi tinyuka gatunga umunyamakuru pistoli imbere ya kamera. Buriya nta kibazo afite tumushakemo views baramukurikira. Dore umupolisi aho yibereye. Umukobwa aramukurikiye umunyamakuru. Sasa uyu mupolisi yakoze nta kindi bamukwiye ku kazi ndetse bari no kumunenga bamubwira bati umwana w'umukobwa bari bashimuse umuntu wenyine wari uzanu yamubitse wamushimuse wamwishe. Urumva turi umenye gutana umwana ari bashimuse. Sasa yagarutse hano yibuka cya kigabo ubwo bagwiranaga hari hakurya ubwo basereraga avayo. Don't do anything I want to do. If it gets dangerous, I'll pull back. Vamos. Uyu aramubona. Ava Brooks has broken a... Ava Brooks muri kano kangiye kudukorera inkuru yambaye cyane. Uncensored coverage lab. Iyi ni inkuru utasanga hande. #Ava. Mumukurikire kuri #Avela time. Naturally. Avela dore ngo ari gushaka views. Ari kwirukangana ka kamera ke kuri wa mupolisi. Umupolisi yabonye umutunga imbunda imbere ya kamera. Yavuze ati uyu mupolisi ashobora kuba afite amakuru. Aramukurikira. Umupolisi yesa kuri ya modoka. Ku modoka cyacicanyi bigeze kurwana abona ariyo gishaka kwinjira bivuze ngo ni imodoka yacu. Yigeze kurwanira cyo kuri imodoka bivuze ngo imodoka niyo umugezi wa nabi. Imodoka y'umuntu ushobora kwinjiramo kabari ikimenyetso yagwa wenda. Hari cyo yakubwira. Imodoka ibifite no kuntu baruye ku muntu purakwe nabyo urabibona. Mediaforthepeople.com. Umva ngiye banyita Ava Brooks ngorira people for imbari 40people.com. Okay, thousands. How about if I just arrest you? Mukunda gufunga. I'm guessing from the empty gun holster that'd be a citizen. Nta nimbunda ufite bisobanuye ko nta cyangwa umufite cyo kumfunga. Uranshinja cyo bundi. Amwambura kamera. Fata kamera ye. Ayimenesha ikirahure hano. Kamera y'umukobwa. Ndagushinja vandalism. Kwangiza ibintu nyine ibikorwa by'abandi ku bushake. Icyo ngushinja. Mbega ubwo aramushinja ko ari bamenye imodoka. Gaturira umukobwa avanye kwishankira views. Dore views yamumaze ubwo bari kumenyera. Turakamenyero. Nako ni inzara nyine abashaka dufaranga. Don't mind me. Nongere ikibazo. Kuri kamera ye. And I hope you know that if it is broken, the kamera yanjye nimba yangije. Urabizi umujyi uraza kungurira indi nyine umujyi ushinzwe bano bapolisi. As you so astutely pointed out. Uyaza mu modoka y'umugizi wa nabi. Kumbe kamera iri gufata. 58 minutes until... Hasigaye minota 58 y'iki biko umwicanyi. Hasigaye minota 58 bakica umwana w'umukobwa. Polisi avayo. Katuroreza muri boot. Areba uyu mugizi wa nabi ni iki cyari kiri muri boot uyara kamera iri gushaka twa views. Ni umunyamakuru. Kumbe kurebamo hano abona amafoto. Bano nibo barushimusi. This is a picture of a guy. Iyi ni foto y'umuryi yawo musore. Iyi ni foto nawe y'undi musore wapfuye umwe nishe. Most airtime. What is your problem with the people getting the truth? Ese ufite icyo kibazo abantu tubahaye ukuri. Be your biggest fan. You know what? Maybe I should stop trying to tell the truth. Maybe I should start a reality TV show called Dude. Okay, reka ndetse no kujya mbwira abantu ukuri ahubwo ntangire cya kigano kiba kiri kuba cyanyacyo kiri guco. Kuri bano unanditse address Bani uyaco. Uyaza guhamagara Katorore. No, Frank. I don't Frank for this. You're done. Umva nta mwanya ngufitiye nakwirukanye byarangiye aramukupa. Nafandara mukupye fandi niyo bashimutuye umwana telefone arayimena. You seriously need to switch to decaf. No, what I need is a car. Umva icyo nyene ni imodoka. Oh, why that one? You watch too much television. I don't know. Wagakobwa ureba televiziyo cyane nta televiziyo ngira. Or do you just float around on patchouli fuel? Ese ufite imodoka cyangwa ugenda wirukanka gusa? Ndigafite imyaka ingahe?
You turn that off? Wazimisha ibyo bintu byari kumukamera. Anyway. Nubundi nagiri gukora. Please. Ndakwinginze. Zimye ibyo bikamera byanyu. Hirwa mushaka makuru mabi kubana. Mva. You're right. Wavuze ukuri. Someone took Volk's little girl. Hari umuntu atwaye umukobwa wa fande wacu Volk. Tom Volk. Kandi ntago natumuriya mwana apfa. Agomba gutabara umwana wa fande. Okay, koresha telefone yanjye umuhamagare ntago ari bunyumve. Managed to see your clip of my Outburst? teaching moment. Tantrum. Let's just say it wouldn't be the first time the media started a shitstorm for me. I would say that you initiated the shitstorm when you pointed out. Ati kano niko kanya kambere abanyamakuru ngiye banyegereye ubundi nta nubwo bakunda. Literally life and death. Do you understand? Umva mukobwa bino bintu turimo hari ubuzima bw'umuntu bushobora kuba bwapfa cyagakira. Okay. You can take my car. Okurabizi reka ngutize imodoka nimba kugiye gutabara umuntu. Everything. Ariko ningutize imodoka yanjye ndagenda nkamira ibintu byose ndagenda ngo kamera nanjye utwo tuviyuze nubone. Umukobwa barumvikanye. Ndagutize imodoka yanjye ikiganiro kiri gucaho live. Barakwereka kuri n'amakuru. Atari ivumbi. With our regular programming to go live with reporter Ava. Abanyamakuru sasa televiziyo ikwereka ko amakuru zimaze kuyabura. Ati muri kano kanya televiziyo yacu igiye kubanyurizaho ibintu biri guca kuri YouTube channel yitwa live feed. It may contain disturbing and possibly even graphic content. Bano dore televiziyo ngo ziratangira kwiba inkuru uyu mukobwa ibintu ari gukamera biri guca live. Televiziyo batazi isifata ikiganiro cyabitangira kukinyuza live. Ubwo televiziyo batwikiye umukobwa aje kumutiza imodoka ariko naye ngaragenda mu kamera hajya hose utwe twa views aradushaka nawe atwike aba yateguye. Umukobwa afite akamodoka gatonya wagira ngo ukicaramo kamera nk'uyicaye kuri pro kameze nk'aka kamodoka ka Kereti. Ujye ukabona gatonya Kereti afite akamodoka wicaramo kagira ngo yicaye kuri pro. Dore ko kangana ni Bukireti katurori. Yeah. Bimeze biti. Zero emissions. Zero everything. Well, maybe if we put around that seems more like... Umugabo yemeye kugenda baba mu kamera nta kibazo apfa kuba ari gutabara bari mu nshingano cyangwa ari mu murongo w'akazi. Dore umugabo kubinjira muhanda iyo wakoze amakosa. Umukobwa byose ari kubikamera. Televiziyo ziri kubinyuzaho live. Zibikuye kuri channel y'uyu mukobwa. Bivuze ngo channel y'uyu mukobwa iri gutwika. Katurori. Want me to waste that address? Hari adresse abonye mu modoka za cyakihebe cyangwa se warushimusi bafashe. Nibyo biri gucora live dore abantu bari gukomanta bari live. Bari live. Yes. Grandpa and other reporters who are reporting live too, just like me. Umva hari n'abandi banyamakuru bari reportinga live amakuru nyine bayatuyohereza live. People actually watch this? Ese bino bintu byanyu abantu bajya bireba. Sasa uyu mugabo arashaje. Nagazi ko nyine bino bintu by'imbuga abantu basigaye bireba. Bino bintu byanyu abantu barabireba bamenyereye televiziyo nyine. Nagazi ko hari ubuntu bw'ubucano bwagiye buza abantu babeshyera abandi bagatwika. Ariko ngufashe. Katurori. Binjira mu modoka barerekera. Yo. Yari mu nzira agenda. Yo mwana turi kubareba live yo kumbe bari gucaho live mwana mwabaye abasitari sasa iwe ntago abyumva ese nta muntu ucyubaha badge bega badge ya polisi arabona abantu bari kuza bakamusekera kandi polisi so hard right now. uyu munsi nagiye kuwanga cyane njye ntago nkwanze abantu bari kumukamera tubaye umusitari ari gucana hose kumbe yuko yatwaye imbere ye dore imodoka yakata imodoka bwabo modoka nakubwiye bw'amafuti dore imodoka ngira bakaraga biri gucaho live kuri televiziyo imodoka irabakaraga yagasani dore abo kuri televiziyo dore na nyiri YouTube channel dore nyiri televiziyo urabizi iriya YouTube channel twari turi gukora amakuru se ko nayitangiye kuzima. Again, we are watching these pictures live. Nuko muyibonye live abaye impanuka mudukira bakarazi sinzi ko waruko kariya. To abantu b'iminsi nago bakiza kugutabara ahubwo bakora telefone bagakamera. Nawe gutabara tuparahagarara hirya bakagukamera. Imodoka igushije umuntu nawe wazanga gukuremo. Nakubwiye ngo bino bitelefone byanyu inokora nabuhanga ryanyu ryabaye nk'ikiyobya bwenge ni mpamvu usanga ntajya nkoresha bira bintu by'imbuga nkoranyambaga amatelefone mba mfite abapagasi babyitaba byose bikoresha. Hey! Yes! Tu banze kubatabara. My car's electric! Mani kora umukandara wawe. 2 1 imwe kabiri gatatu fungura hano tururi. Yeah! Ara nukubaga ukifasha. Abaka gufashe duba bari kugukamera noye mu polisi yarayire mu modoka yarapfuye twamufashe live tu nibyo yabashaka do nugukora telefone na muntu wagutabara nyoko ko mana yanjye uzibibaye hano nuko abantu bisi basigaye bameze. Hey
mikoro y'umukobwa bari guca live dudududu reka tubakamerewe nta n'uwajya kubafasha musubire inyuma mwese musubire inyuma mwanyumva musubire inyuma tubaramukamera mukobwa vayo mukobwa zano kumbe biracyari guca live kamera yari ikiri kuri codinga uyarareba Yesu Kristo ntigeze ngo umunyamakuru wanjye arapfuye uyu ni boss aba yicaye ku cyicaro nyine wari kubinyuzo live kuri kamera ye uyavayo No! we wakagwarkiwe kure mukobwa mukinga hano nagubona ko hari kwaka umuriro tugende. Look, I'm sorry about your car. Mbare kubw'imodoka yawe Flower thing. ndaza kugurira indi modoka. No, we gotta keep moving. Umva dukomeze tugende. Just died trying to save your stupid phone. Umva mukobwa yitwaye tugiye gupfa kubera icyo gitelefone cye sasira nubwo ari kamera ni telefone umukobwa ari gukoresha. Wa mukobwa sinshaka ubundi buzima buri gupfa injyo wize kubona bigize mu ruhare. The truth. Ufite ubwoba bw'ukuri? I'm afraid of my ex-wife and being naked in the shower when uzi ubwoba bwonyine nsigaye ngira kubona wahoze ari umugore wanjye yambaye ubusa ari muri douche nicyo cyonyine ngirira ubwoba. Ibaza umugabo uri hano ariko. There's no editing. Umva ibi bintu ntabwo tuzabyeditinga ntabwo tuzamamaza ntabwo handi hantu bizaca. Whatever goes out is what my camera sees. Ibyo nzarekura nibyo kamera yanjye yafashe ntabwo nzabyeditinga. Show the people, show us what it's like to walk in your shoes. Ereka abantu wereke isi yose uko bimera kuba bajya mu cyimbo cyawe bareba akazi ukora. Mbega barebe nawe imvune uhura nazo. Bereka umurongo w'akazi kawe bumeze gute. Ntabwo nzabyeditinga nta kintu uzashyiramo ndabereka ibyo kamera iri bufate. You do what I say when I say it and you speak. Umva muko nimba tugiye kujyana uravuga ruko nkubwiye ngo uvuge ugenda ruko nkubwiye ngo ugende ukore mbega icyo nkubwiye gukora yego. Dumb things that'll get you killed. Wa muko no kuri ikintu cy'ubugoryi biraza kwicisha. Come on. Tugende. Aramwemereye bajyane. Mukobwa ngagende kamera. Arambwira ati nta kindi kintu ndi bushireho biragenda bicaho live biri gucaho live. You shitting me? I'm pooping you negative. I can't. Sure you can. It's easy. I'm a cop. I need this truck. Urabizi ndi umupolisi nyine imodoka yawe. Irasi yari yawe. Iri iryamye yari. You rules. You get out. Soka modoka wa muginga turi mu kazi ka leta. Umva nanjye ntago nzi uburenganzira bwanjye ibyo ntago nabyemera. Reka. Modoka irashya. Hey! Muki hagati. Kivu abantu bari gupfa. Umuntu yakwaka imodoka ukayimwima ari mu kazi ka leta. Tuba twateguye. Cyo modoka y'umuturage. I'm good. Meze neza. Innocent citizens. Ntago wakombye gusunika umwene gihugu urengana. Please, next to Riri. Who's Riri? The hula girl, man. Wa muginga rufunguzo rero iruhande rwa riri ninde se? Turi ngubu. You have to be nice to people, that's my rule. Umva ugomba kuba umuntu mwiza ku bantu. Niryo tegeko ryanjye. Wa mukobwa ye nta mategeko ushyiraho hano ninjye ushyira amategeko. Abwira ati niba ushaka twafiyuze twawe ushaka kugenda unkamera ugabanya amagambo nkuremere ukubita inkuru y'ubwenge ucukubiri n'inzara abantu tuba twararemeye twabaciye ukubiri n'inzara. You were like, just me, babe, now you're okay with the goddamn A-team? Oh, you didn't watch TV. Yeah, Katori. Tugende. Getting directions. I know how to get there. What is it with men in directions? Ese kuki abagabo mwanga amerekezo hari imodoka nyine usanga abantu n'ikoranabuhanga usanga umuntu ari kure amerekezo hano mugiye sasa umugabo aravuga ati ngiye nzira ndayizi Katorore by'ikoranabuhanga ntabikozwe. Officer Penny. Hano hari televiziyo nayo iri gushaka amakuru wamwita ofisiye Penny. In the Wild West. And this Katorore boy, Frank Penny, has a trigger finger. She has no idea who she's taken on as a partner. turiya mugabo menya asa nk'aho atazi uwo bari kumwe nk'umwunganizi we. Aracyari mu nzira agenda. Bana igenda wari uri umupolisi wa fake babandi batubuze. Uyabwo ni umunyamakuru wa fake. Tururi. Asigaye iminota 48. Umwana agapfa. Umwana hano bamushize amazi ari kumanuka araza kumwuzura. Bimeze bite? Barakurikira. Damn, man, you can't drive! Bana inyuma bimeze bite mwana naguze gutwara dore inzavumba. Umuhanda sumoro mwabana mwe nimugakinire mu muhanda. Nimba muri abakina mujye gukina na za snacks bita Robingo sibyo? Bageze hano naho bashakaga kujya bavayo. Kiss my black ass. Okay, we're going to briefly cut away from our live feed and join Maya Prince, who is with police chief. Na nubureka twongere tubaze Maya Prince ubashe kutubariza umupolisi uko byagenze. For the record, Frank Penny is acting. Witwa Frank Penny ari gukora wenyine ni wa mupolisi uri kwirukanga. I can assure you that Internal affairs baraza kumwitaho. Baraza no guperereza ko kuba yarashe umugizi wa nabi.
Please, let's not lose focus. Reka tureke kuba twareka kutareba itureba. For Claudia. Tubanze twibande ku gushaka umukobwa wanjye Claudia bashimuse. Umupolisi hano ari hita abantu bose bamumenye ngo umupolisi uri kwirukanga uri guhiga uwo mwana Claudia. Gusa Fandra avuze ati umupolisi ari gukora ku giti cye. Twamuhagaritse ndetse ngabishinzwe baraza gukora iperereza bamenye ibye. Internal affairs. Umupolisi ari mu kazi. Ari mu murongo w'akazi. Ari n'iryo zina rya filime. Avayo. Dora haje. Ibi byose biri gucaho live abantu bari kubireba. Inkuru yaryoshye dore inkuru iri gucaho live. Hakura nabonye ni kaboye ubenyerekana ko nibagiye ko najya nkoresha imbuga nkoranyambaga. Nkabona ngo kuri Instagram ngo ngiye live nkabona ari gutwika nikabambwira ngo ngiye nateguye Rocky. Nego. Uriya ni wa mupolisi wishe umuntu wari washimuse umwana w'imyaka 11 witwa Claudia. Kumbe hano umugabo bakomeje kutwereka byose ari kubyumvira guca ku makuru. Bavuga umupolisi warashe umuntu bimeze bite. Aho binjiye nuko hameze. Aho binjiye nuko hameze. Haruri iyo gace gace mu gace. Kumburi hano asa nkaho ari umugabo kazi b'abagabo bameze nk'abagabo kazi. Mujya mubabona? Abatinganye. Do. Ndavugana nawe. Do. Umusore. You Bunny? Niyo bita Bunny? You gotta be Bunny. Bunny. Yesu Kristo. N'umutinganye dore ukuntu kano kamurebe. Do. Do. You got a warrant to be busting in my door like that, Mr. Wakagombye kuba ufite igipapuro kikwemerera kuza kunyinjira mu rugo iwanjye. Then again, you ain't got no gun. Ariko nta n'imbunda ufite. Bivuze ngo ntabwo uri umupolisi. Yego ntabwo ndi umupolisi buno banyimagaritse. Kibyumva ko atari umupolisi aramwambara. Ushaka views nawe aratwika dododo iyo season views. Ewa ni inkuru iratwika. Biri guco live. Yaramufata. Yeah. I'm worrying you. Bite Bogari ndaguha agasopo. Uyara kamera kuri televiziyo naho biri gucutura pfuye. Polisi bari gukubita. Biri guco live agufatira icyuma hano. Turori. Kubita umugabo yakoze bameze nk'icyuma. Some great bitch. Simbukira ikigabo biranganiye igisore. Biri guco live. Biri guca ku mbuga zose. Televiziyo uyarareba. Ewa ni inkuru iraduha umuti. Live yewe abana muri quartier ariko shayi yicanira twike. N'abana muri quartier yicanira tegura. Katurore ikigabo shira mwambara kimunyuzano. Hey. Yeah. Vayo. Relax. Tuza. Stop! Brett. Eva vayo. This little girl is gonna die in front. Harakana gato kagakobwa kanubona mu minota 40 karaza kuba kagiye gupfa. Who's this bitch? Aka kabici ni kane. He's 11 years old. Iyi bitch ifite imyaka 11. I'm wearing your only hope. Bamufungira nyana mu gikarito niwe wenyine wadufasha kumubona. Bano bantu wabubazi. Wabubazi. I didn't think too much of these two. Bano babiri sinigeze mbatekerezaho cyane. And looked at me like I was a toilet seat that they kept. Kuko baza hano bandebaga nkaho ndi ikicaro cya toilette. Bisubize ngo baje bamwanze. Uraremereye. Wamvuye. What they all say. Bose riko bavuga bwa mbere iyo mbari hejuru. Nguri. Kature. Baramuhagurutse yarapfuye huye nijeya. Rizan. Ngo ryafashe bari abagabo babiri. Zan. Turn that off. I'm not going to incriminate myself on camera, not even for a little girl. Now, I made him a couple passports. Abagabo babiri bashano bakora passport ebyiri z'inigihugu. Uyu mugabo akora inigihugu. Just in case. Nanjye nasigaranye kopi zabo mu gihe byabaye ngombwa. Although it is sinful to cover up a thing of beauty too much. Dore ko namureba. Thank you. Nakoze. And yes, that is an amazing act. Ndetse ufite agatafari keza. Penny? Sibyo Penny, nafite agatafari keza. Yaramureba isesemi. Yego, ufite agatafari keza. Max and Dean Keller. Brothers. My parents must be... Max na Dean ni abavandimwe. Wa mugabo twabonye ukomeje kubyumva ku makuru naho ndi wapfuye ngo ni abavandimwe. Babonye na adresse z'ahantu batuye urakoze mwana. Baby, wakameye kano nkereka abakunzi bagukurikira kano kan. Abakurikiye weho rayifu babone ko dutwika. Arabanza aratwika.
ibintu byateye ariko n'uburenganzira bwabo abakomereza nababwira iki rwose. Apartments ago. You're kind of a glass half empty sort of gal, aren't you? Bavuye hakurino. Yeah. Mu gihe hagati. Icyo tubonye umwe muri ba rushimusi afite umuvandimwe we. Hey. Uyafayo. Lead its car, sir. Imodoka ndayikeneye. Ndayikeneye polisi. Polisi zifayo. Wibuka polisi ari gukora ku giti cye nta muntu ugeze umutuma. Bari bamuhagaritse mu tugimondo. Ku mavi umanika amaboko nona. Baramufashe. Sir Frank Penny, badge number 486. Umwofisiye tuzi uriwe. Uri kuri televiziyo hose. Izi televiziyo yose ko naherutse mushyira kuri YouTube channel yanjye. Kumbe televiziyo ziri kuhita zifata amakuru y'umukobwa zikayashyira kuri televiziyo zabo. On the ground! Hey, he's trying to Just you! Please, guys. Ari kugerageza kumufasha. And who kidnapped Claudia Volk are Max and Dean Keller. Umuntu witwa Max na Dean Keller nibo bashimusa umwana wa Fandi. Arabwiza ukuri. We nakubwiye ngo uvuge mata. Beat me! Take away! Mfunge mu nkubite. First call Volk! Mutwaye n'amafaranga yanjye yo kurira saa sita ariko mugende mubwira Fandi amazina y'abamushimutiye umwana. Uyu witwa Max na Dean Keller. Okay, what's the address? Adresse y'abo bantu nahagana he? Bakiri hano. Hari imodoka yaturutse hakuno. Za modoka z'intambara. Za modoka nziza. Zimwe ziba zateguye musubira inyuma. Imodoka imeze nk'ije kubiyahuramo. Hari imodoka yaje. N'abapolisi bari. Imeze nk'ije kwiyahura. Imodoka. Barikan. Hey. Hejuru imodoka ya polisi. Za modoka nziza. Polisi barikanga. Uyu mugabo uje yateguye. Araza konga imodoka za polisi. Abantu bikanga muduri imodoka. Zimwe nziza. Hey. Barikanga. Zimwe nziza. Zikomeye. Umuhanda gato abantu bose barikanga uburyo umugabo simbutse imodoka kuri akagonga. Ushinzwe umutekano. Doruvuyemo ni wa muvandimwe wa wundi bishe. Bishe umuvandimwe bari bafatanije gushimuta. Kura yimbundu. Shaka uyu polisi wishe umuvandimwe we. Shaka uyu polisi fire. Hey. Fire mu baturage hagati. Katikati muri rompuwe. Waje gushaka views arikanga atangira kuruka. Izi views zizarikora. Ayikangamo. Bimeze bite? Mambo vipi? Kuki hagati. Fire. Hey. Nigucole. Frank Penny. Wishe. Fire. Wishe. Yishe umuvandimwe we. Sasa umugabo yicaye mu bapolisi mbese nk'umwiyahuzi cyangwa ikibi. Umukobwa ari kuruka waje aje gutara inkuru. Ibyo abonye ntagahumira munwa. Za gitumo zabo. Gitumo. Umukobwa nzongera gutera gitumo. Kristo. None se washaga warura iki gitumo. Kanopi. Gitumo uyu munsi iri mu muriro abicanyi. Nta mikino bateguye. Katurore uyasana kure y'imbunda banza ari pampa neza kure karibure tuzi. Bimeze bite? Umukobwa ari hano ndobere gucora yifu. Abakunze bari kumureba uyu mukobwa yajyaga twika tubwira ngo arategura ko tubona ari kuririra live. Ari kurira. Fire. Hey. Fire. Sasu. Umugabo yaje mu bashinzwe umutekano arashaka kwicurisha umuvandimwe we. Wa mugabo twarashe wambaye igipira cy'umukara. Kumwe mu bari bashimuse yari yafatanije n'uyu muvandimwe we bashimuse umwana wa Fandi. Twere ko bano bagabo bashimuta bari banateguye. Bari bateguye. Ifa ku muntu ujye gushimuta umwana wa Fandi. N'abantu baratinyuka. Nwaza gushimuta umwe mu bana banjye ngufashe. Nyifite abana bane. Wa gatanu madama zamumurika ejo bundi album. Kandi nta gahunda dufite yo kurikiraho ko dufite umufungo. Asa ku mupolisi hano. Fire! Uyaratabara. Uyu munsi uraza gupfa mu polisi iwe. Umugabo ikibi. Biri gucaho live kamera iracyari gufata. Bimeze ngone. Wa munyamakuru napfuye nashaka narura iki ngo gitumo. Hey! Ziriya gitumo zanyu babafashe. Hey! Kashukushuka ifayo. Bimeze biti. Umugabo ari hano. Shira imbunda yawe hasi ujye hasi. Tegera yirasa. Umugabo ni ikihebe. Kashukushuka arayirasa. Arayirasa fire. Hey. Yishana. Bimeze biti. Nakubwiye ngo ndategura. Banateguye ubundi ngatwika.
ndayizanye bimeze bite hey bitse imbano shirimo nawe hasi nawe ujya ku butaka uwo babwira ni ikihe What do you want? shaka iki What do I want? ndashaka iki My brother. wishe umuvandimwe wanjye mubajije ikibazo cy'ubugore ndakwica ndakwica yeah Your brother was a bad guy. Let me go out on a limb here. muvandimwe yari umuntu mubi Two. Where's the girl? Oh no. mwana w'umukobwa rero ntabwo mbikubwira yavayo faya mu mujyi hagati abagabo bose bateguye faya yagiye kuza kwiga yateguye nawe yabyutse yateguye ubundi aza gutwika faya mu mujyi hagati muri rompuwe mbese bituyitse imbano sinshaka gupfa wajyaga heza nari ngiye gutera gitumo vamuko si washakaga viyuzi yasana ntabwo turi bupfuza impamvu kubera ko karakana k'agakobwa karadukeneye aragukeneye Eva sibyo nibyo If I can lead him there, you and everyone around here is going to be safe. But I need you to get that address to the police. wa mukobwa uriya mugabo ngiye kugerageza murangaze mukure hano kugira ngo abantu mwese muri hano musiko mutekanye aderese baduhaye uzi kuhita uzishyira polisi turebe ko twabona uriya mwana You're a bitch, Dean. uri bitch Dean Just like your brother, two ugly sons. n'umuvandimwe wawe yari bitch Your mother's a bitch too. bisobanuye ko na mama wanyu wabyaye buriya yari bitch arakaza ikigabo ndi kugerageza kumurakaza ngo aveyo uyu batutse mama we ngo yari bitch n'umuvandimwe ngo wapfuye yari bitch ngo nawe ni bitch ararakaye polisi yateguye nayivayo polisi katururi polisi parikana abizi ugiye gukomeza utambike muri kiriya gikorodoro wihute cyane rimwe kabiri cawu kavaringa umukobwa co mu gikorodoro uyu arakavaringa faya bimeze bite biza kwihisha hano byakomeye hey sasa aramushirana turapfuye ndakuziye umukobwa ageze hano iyi ni message roheje wa polisi uri kurasa bamwita Maxi umwe warashwe mbere yitwa Dini ahita baha amadresse umukobwa wa Claudia umwana Claudia Voke ari kuri 1470 arahabarangira afanda turika tugeyo. That psycho left a morgue behind. He almost left in a body bag. Mukobwa adresse arazitanze uko ikiganiro kikiri gucora ivu ngo abashinzwe umutekano bumvisha adresse. Wa mukobwa ibintu bitangiye kuba bibi cyane none ubivemo. Meze neza. Bivemo yanze kubivamo. Bimeze biti. Hey! Katurori. Adresse ziratanzwe. Zano hano abantu batuye. Katurori. Fire! Ko. Hey! Yinjira mu nyubako. Mwicanyi yamukurikiye. Arashaka kumwica. Yamwiciye umuvandimwe. Uyo zano. Mwicanyi yaje nta mikino ndakwica. Yeah. Ndakwica. Come on out, cop. Sohokayo umupolisi. Kabino tubirangize. I don't want to kill you, Dean. Sinshaka kukwica Dean. Ndashaka uriya mukobwa washimusi. Rob, isn't it? Kill me, you kill the girl. Nunyica n'uriya mukobwa uraza kumwishe uko ntago nyine bari bumenyana ari. Turi. He killed my brother. Yeah, I had no choice. Nta mahitamo nari mfite kubyerekeranye n'umuvandimwe wawe yaramwishe. I had no choice when you killed that kid. Nuko nta mahitamo wari ufite ubwo yicaga wa mwana. Nimba ruhe mwana uyu bamubwiye ngo yishe. So. Polisi yarishe mwana. Over the internet. Biri kuri internet byose. No kuri televiziyo bari kutureba buno. Famous, you and I. Ubu twabaye byamamare nje nawe. Umuzigo w'icyama. Hey! Fire! Ura gato.
kibe kimeze nkaho cyabaye igisirikare uburyo kiri gupimamo ibyo kigenda mu buryo gikoramo. Bigarigire umuntu ukabona ntago ari umusivili wumvishe nk'uburyo mvugamo hano. Mva ko mba nateguye. Cyamukurikiye. Penny. It's getting fun. Ibintu bitangiye gushimisha byaryoshye. Byaryoshye. Bayo yambara ikebe baramanuka. Cyambara bamanuka hasi. Bimeze bite? Baragigira bombi n'abagabo nababwira iki? Nubundi buri abaranahaze. Katururi. Mwizirikana muniga biranga. Kagabara kaniga biranga kaniga ifuro. Abapolisi bafite umwitozo, abapolisi mwese ndabasuje turabemera. Kagabo karamuniga, polisi baramuniga biranga. Bose bateguye. Katururi. Baranigana biranga. Umukobwa aje gushaka views. Wana gitumo nubundi ni intunzi. Aje gushaka views. Nakubwiye ngo buri muntu bari mu murongo w'akazi, nawaje mu murongo w'akazi kanjye kwishakira views nubundi ntwike. Kanshake views ntwike gushaka. Katurore karugondiyane. Polisi rero rategura. Cyakora arabiza aba yateguye. Katurore biranga. Mambo vipi? Umukobwa aje gushaka views. Yeah. Biranga. Mutwe. Kibe kirano cyo kirategura. Uretse polisi bamudepoza hasi kikibe kiratwika. Kirategura. Yakure itiyo nawe arategura mu rubavu arategura. Urebe ko murundi arategura. Ku mutwe nabyo yari yabiteguye. Uretse urebe ukuntu umuntu ategura. Uyu nawe arategura afata imbunda. Ndapfuye. Faye. Nakubwiye ngo filime nayizanye ni umuriro. Bakise line of duty. Ni umurongo w'akazi. Umurongo w'inshingano buri muntu aba ufite. Yari hano. Ikihebe. Kigira gutya kikajya no kuri chat we. Si mubibonye. Yarareba. Amugwaho. Amuguye gitumo. Muko unguye gitumo. Baramufashe dore nyiri YouTube channel. Oh shit. Biri guco live. And I gotta say, I'm one handsome son of a bitch. Nyine ndi kwibona nanjye ndi live ndi guca. Mfite abantu basaga miliyoni bari kutureba none aba batanga buhamya. Afraid of a little FaceTime? Huh? Pig number 1, are you listening? That's you, Volk. You're the number 1. Ingurube ya mbere rwe Volk. About half an hour. Mu gihe kitarenze iminota 30. Akagurube gato kawe karaza kuba gapfuye. Sasa yashimusa umwana wa Fande bamwita Voku na Fande. Atori ingurube Fande atumukobwa wawe cyangwa se akagurube gato karaza kuba gapfuye ka piglet. Karaza kuba gapfuye na akagurube gato na akabwana k'ingurube. Pig ni iriya ngurube nkuru. Niwe niko bisa Fande. Thing you can do about it. Uraza kumva uko bimera kuba wabura umuntu wawe kandi nta kintu wabikoraho. Uyari kamera. Umukobwa burya ntagarenze. Bya bintu by'abinyurisha abikoresha telefone. Nabuno bitaba ntibari bwa selfie stick sinzi ukuntu njya numva mu bwita. Na kamera. Gucora ifu. Reporter. Biratangaje ibyo munyamakuru. Ufite kamera? Bivuze ngo ntago gigukeneye. Nyiri YouTube channel reba ndapfuye. Ndapfuye. Bye. Tarica umukobwa, umupolisi avayo. Bimeze biti. Aratabaye. Umukobwa koreyo kamera tugende muko. Masasu mu nyubako. Don't be the news. Look who's talking. Yeah. Komeza hejuru. Uyarabakurikira. Katurore. Yarabakurikira sinzi. Azan. Isi bagera ahantu isi irangirira.
undi hari igihe ugera ahantu bitewe n'ikibazo urimo ugasanga niho isi irangirira. Bageze ahantu isi irangirira. Nyagasani. Nope, no. All my nopes. Oh my god. Urabizi oya zanjye zose aho hantu ntabwo nasimbuka. Penny ni uyu mupolisi. Your eyes and plug your nose. Come on. I'm hating today so hard right now. Kobwa fayo. Furore. Sasa byayigiraga. Kobwa manuka gutyo hasi hari amazi. Yeah. Yicomeka mu mazi. Kugeza nabi yaje. Bimeze bite? Biravayo. Bose bateguye barambarana biranga. Umukobwa aviramo hano za telefone nziza zigwa mu mazi gakomeza imeze neza. Nanjye ngiye kuryama nshyira indobo y'amazi iruhande rw'igitanda nkanagama agatelefone kugira ni mu mamagara byange. Sinzi. Manuka mu mazi gutyo rega ndategura. Umukobwa ari hano. Biracyari gucaho live. Polisi avayo n'ikihebe. Agikurayo. Uyara kamera bakunzi ba chano yacu arakurikira. Yeah. Amubaza amerekezo 1470 Petania. If you know that address. Nimba usize adresse. Rero uzi ni icyo aricyo. Wa mukobwa code Devok ni hari sibyo? Nabwiye abapolisi. Wabyumvishe? Abapolisi bari mu nzira bajya aho hantu tuye kureba umwana mwari mwashimuse. Polisi bari mu kirere. Dore papa umukobwa bashimuse. Biriya byebe byakomeje kumwita ngo ni ingurube. Binamubwira ati nawe ugomba kumva uko bimera kubura umuntu wakundaga kandi ntugire icyo bikoraho. Ese uyu mwafande yakoze ikibiriya byihebe. Yamushimutiye umwana. Yatubeshya no tuje nta kintu gihari. Kumbe babarangaje aho baje nta kintu kiriyo. Ni ahantu bari kubaka. I take it back, babe. Uyaraseka. You don't know shit. Nta kintu muzi. Where's she? Ari hehe? It's like. Genda ubabaze uko bimera. Uko bimera. Bimeze bite? Yeah. No! Oya. Subiza. Penny. Everything's gonna be okay. Ibintu byose biraza kumera sawa. Claudia needs you to focus. Claudia aragira ngo ukomeze nk'utumurongo mbega ugume ku nzira imwe. Ibyo wagomba gukora bari bijugumaho wibandaho. Mbega gahunda no kwibandaho umwana ariko bari bahiga. Tugende. Ese umwana ari hehe? Iminota iri kubarirwa ku ntoki. Dore umunyamakuru hano afite televiziyo yari yaramuhombe tunari kwerekana kuri televiziyo ye no turi kuva kuri channel y'uyu mukobwa we wana buriya bucano buratwika busigaye buremera ama televiziyo bwamuremeye. Don't you tell me, Titania. Wait, he said we're going after Rule number 3, never believe dirtbags. Now, I want a real car this time. Come on, go! Yeah. Excuse me, innocent citizen. I'm an officer. Umva mbabarira rero mwene gihugu urengana ndi umwofisiye nyene y'imodoka yawe. Ubuzima bw'umwana w'umukobwa ari mu kangaratete. Vajya wazi gukora iki ubuzima bw'umwana muri mu kangaratete. Mane twigendere wana. Ako nako tugashyire kuri channel ibi byose biri gucaho. Live. Biri gucaho abaturage bakurikiye baryohewe. Batwitse sasa abanyamakuru musanzwe mukora biriya bintu byanyu. Hawe nyumira bintu mwamutwereka nibiki. Ngo mwatuzaniye ninja ngo yaryamanye ngo namuzango ndyamana ngo cyuya nibiki. Ngo ndyamana na ndekezi. Ariko ngo naje gusanga mikrogeni bira nibiki mwamutwereka. Dore inkuru z'ubwenge mwagiye mudutwikira gutya. Nibiki. Dore nyiri cano yewana turi gutwika. Abana bari kureba ewana iyi live no umuti. Mukore ko nshimira yego. Bari mu nzira bagenda. Bimeze bite? Byose biri guca mu gihugu bari kubireba. Here, 2 years ago, the building was leveled after the killer's meth lab in the basement exploded. Ati hari inyubako bari bafite bakoreragamo za methamphetamine ni ibiyobyabwenge. Ati yaje guturika. Bari abagabo babiri biriya byibe cyase bari abarushimusi babiri. Turns out the boys recently inherited the house that they grew up in. New address. Byaje kugaragara ko iyo nzu ariyo bari barabaraze ariko hari indi bari basanzwe batuyemo. Iyo bari basanzwe batuye muri kabari yo tujyaho. Bahise bahabarangira. Bari abavandimwe babiri bari batuye. Wari laboratoire igeze gushya. Dore cya kibi ngo baragifata bakagitwara. Kibi barakizanye. Bagishyira muri ambulance.
bayita imbangukiragutabara. Hari n'utuninja twitwa imbangukiragutabara. Ngaho iji dukoreho tuhita dufata moto twiruka. Natwo ni twa ambulance. Udusadunda. Yeah. Ikibe kiri hano bagifashe. Kiri muri ambulance. Kibe fire. Kita kibica. Ni kibe kidakica. Kibe namba ikintu kibona ariko kira n'ifoto rifoto. Dore foto. Kirabanza kira n'ifoto zo dududu. Kira twika. Dore foto. Fire. 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 Kibe kirategura. Dore foto. Dore foto. Kirategura kiza kuri umupolisi. Kibe kirategura. Moko. Kimwaka imbunda. Moko. Y'all brought out the big guns for me. I'm flattered. Every cop in this city's looking for you, asshole. Where the hell are you gonna go? Polisi yose iri kuguhiga uyu mujyi urakiye kurasa kujyayo. Mu rugo. Ati mu rugo. So what's this about? Why would Dean and Max go to such great lengths to hurt a little girl? It's not about. Ati niki cyatuma bari abagabo babiri bafata kana gatunga kare kugira ngo bakababaze. This is very personal. Ati cyo nabonye ni ibisa nk'ari ibibazo byabo bwite bafitanye na papa uriya mwana. Bibiri personal. Katorore. Ntago ari abantu baba bashimusa umuntu bashaka amafaranga ya bashimusa uriya mwana bagira ngo babaze papa w'umwana. Uko bakomeje kuvuga ati genda umubwire yibaze nawe uko bimera kubaho warabuze umuntu ukunda kandi ntacyo wabikoraho. Bavayo Bajan ibi cyari gucola live ibintu byose biri gucodora abantu bari gukomanta live televiziyo ziri kubyerekana nyiri televiziyo yabonye topic yabonye content yari yarakubiswe. Yeah. Smells like a giant kitty litter here. She's got Bazan door cabinet closet. Munsi yabara abagabo. Jyaye. So not a cat person? Wait, stop! Brits. What is that? Cyo ni igiki? Cyo ni igiki n'umutego? Turi. Uwo umutego kumbe dore umutego wari uhari. Abuze gati ni inzu y'abagizi ba nabi ntago ari gupfa kuzihubukiramo wiruka. Hari ari mu mutego umukobwa ni utabaye. Abagabo baba bagusaguye. Bira bintu muza mwinjira mazu y'abantu bira mupango. Yeah. That's creatively psycho. Man, uyu musazi. MacGyver's. Ameze nka MacGyver's. My ass, you don't watch TV. Wakagurije wambwiye kutajya ureba televiziyo. MacGyver umuzi gutiyo ni Serena bakoreye MacGyver. Sasa umukobwa mu gisasu kiri hano ati nawe sumeze nka MacGyver ibyo bisasu urategura. Cyangwa nta gutegura. Katorore. Bavayo. Katorore. Bari mu nzu y'abira bigabo bibiri. Ngo biravukana. Byashimusa umwana bita Claudia. Vok. Umwana wa Tom Vok. Ubundi ibyaye umwana uhita umwita amazina yawe. Nawe nabyara bazabita amazina ye. Nyine ugakomeza utwika. Hey! Niko gahunda y'umunsi bimeze. Ugomba gutwika. Yamugira gutyo gakubita n'umukobwa. Ese witwa nde muko? Nitwa Kevin. Irindi se Rwabukwisi. Nyine papa aba yaramwise nyine izina rye. Kugira twike. Hakurino. Younger version of Max and Dean Keller. Ese umukobwa uri hagati ya Max na Dean Keller ninde? Babagabo babiri bavukana bamwe bari bashimuse. Bisa nko hari umukobwa ubari hagati bari kwibaza uyu mukobwa ninde? Penny said that this seems personal. Kandi Penny ko kora umupolisi yari ngo bino bintu ni ikibazo cyabo bwite. Begs a question. Ikibazo gikurikiye rero. Uyu mukobwa ninde? Uri hagati y'abo bagabo babiri. Byabyebe bibiri twabonye byari byashimuse. Uyu mukobwa bari kumwe ninde? Uwo mukobwa mu ncakire ninde? Itazana. Nuwicaye mu rugo aba yasigaye nyina kontorora kacano kabo asubiza areba twika agira ate ahuza imirongo. Katorore. Oya ari hano. Mu nzu y'abagabo.
Yeah. Hey! Mugabo, ukingura hano. Ati udupusi dutonya buno ngiye gukunda ipusi. Hey! Yeah. Sinzi. Uyakomezana imbere dore inyubako itezemo ibisasu dore imigozi umugabo aba yarateguye none yamara gutegura agatwika. Katorori. Zan. Yeah. Umugabo Zan. Nzikiyebi. Nzikiyebi. Ebana ari ikintu cy'igisanduku utamenya ni ibiki. That girl was the Keller's sister Naomi. Umva uwo mugabo ni mushiki wa bari abahungu babiri yitwaga Naomi. Yitwaga Naomi. Blew up, she was trapped in the basement. The police didn't even go in for 64 minutes. Ati bari abagabo ubwo laboratoire y'abacururizaga ibiyobyabwenge yashyaga. Ati polisi yaraje ntiyahita itabara umukobwa hashira iminota 64 bataratabara umukobwa. Ni mushiki wa biriya byibe bibiri. Iyi nyubako yarahinga abapolisi baje ntibayirirwa bajya muri basement hasi mu nyubako batabizi biriyo. Kumbe ngo ari yo mushiki wa bya bigabo bibiri byari byashe. Ati kandi icyo gihe ni vice captain witwaga Falk, Tom Falk niwe wari ukuriye abapolisi bari baje gutabara. Kumwe polisi yazanishe kureba ahantu hahiye. Polisi nibigemo neza cyane ngo imanuke no hasi rebe biriyo. Kumbe polisi ngo kuko yari yoboye na Falk wa polisi twabonye bashimutiye umwana. Hahiriye monde witwaga Naomi yari mushiki wa biriya bigabo bibiri byashimuse. Umukobwa wa Fande. Mbega no kwihorera. Umukobwa kugira nakandagira igisasu. Ruzamura ikirenge. Ibi nibyo nekereza. Urwo rutsinga ruramanuka rukagera muri basement. Haha. Eva, I need you to be real cool right now. Umva Eva ndagira ngo tuze. Ndatuje. Katururi. None tumaze kumenya icyo bari gupfa. Bari abagabo babiri bari bafite mushiki wabo ahira mu nzu polisi byitwa ngo yari yaje gutabara itinda gutabara imara iminota 64. Nayo minota ikebe cyari cyabaye kugira ngo uriya mwana nawe amaze kumurengera. Bakelas bari bafite mushiki wabo yaje gupfa. Yego. I think I just saw her in the basement. Ndakeka nayibonye hasi muri basement namubonye umushiki wabo umurambo we. Ati bara abavandimwe babiri bumvishe ko umupolisi wari wajagarira abapolisi ari we wabiteye kwa mushiki wabataratabawe. Nyine yabigizemo uburangari mu yandi magambo. Uri bishobora kuba waragiye ugiye gutabara umupolisi hano ugatindamo ugasanga umuntu arapfuye. Sasa umuntu akazi kuvuga ati abashinzwe umutekano hano babigizemo uburangari bari hehe. Bakiraho ari yinjiye. Hey! Ari yinjiye. Hey! Yikangamo byose biri gucaho live. Umukobwa kandagiye hano ari igisasu. Ruje muri ambulance. Turamuzi. Kobwa kureyo ka view bakita agatelefone kari kumufasha mu kazi. Nega umukobwa nta nubwo biracamo ngo abashe kwigurira kamera udukuru twadukoresha iki? Telefone. Amikoro. Zengi YouTube channel yari ikizamuka. Yeah. Dore ikihebe mugabo yihebye ngo abapolisi bagize uburangare mu gutabara mushiki we. Umupolisi rero ukuriye irondo uwo munsi cyangwa se wari ukuriye abashinzwe umutekano uwo munsi bashimusa umukobwa kugira ngo yumve uburangare yagize. Ari byo usanga umuntu akubwira ngo ngiye ntago nzongera kwishyura amafaranga y'umutekano ku kwezi tugomba kuyishyura biri muri gahunda. Ngo nose banyibye ejo mundi inkera ziri he nkira gutabara. Sasa uyu nguyu niyo mitekerereza arimo. Ngo nese mushiki wanjye yapfuye abari bashinzwe umutekano bari mpaka atangiye kwihorera kuri inde kubashinzwe umutekano. Nawe unyumvire imyumvire mibi. Just like your sister was. Kodi yararenganura mwana washimuse nkuko mushiki yarenganaga. He doesn't deserve this. Ati mushiki ntabwo yarakwibyamubanye byo gupfa ariko n'uyu mwana washimuse ntago bikwiye. In front of the whole world. Imbere y'isi yose. Uyu mwana muto mureke. Boy. Ubundi ngingo irimo ni iyi. Yararasa. Boy! Ingingo iri gutuma nkori nyamukuru. Uzi ikintu gisekeje? Sometimes a person dies and nobody cares. Rimwe na rimwe umuntu ajya apfa ntagira umuntu ubyitaho. Mva amagambo. Wrong kind of person.
I'm my sister Naomi. Nkuko mushiki wanjye ari umuntu mwiza agapfa. Like that. Umuntu wundi umeze nk'uwo. Abapolisi barahagarara bakarebera uwo muntu agapfa ari bashinzwe umutekano. Meth head. Mukavuga ngo ibiyobyabwenge ngo n'ubundi nibabanywa bibiyobyabwenge mukamurika agapfa. Bwaramuritse arapfa. Ari kubivugira imbere y'itangazamakuru. Ari kumwe muri mu bantu banyu. Iyo yagize ikibazo biba bitandukanye. Uyarabyumva. Nta fandi utaratabaye. Nagiye mura n'abapolisi benshi biteguye kuba bapfira akana k'abakobwa batanazi murashaka kukitangira kuko nashimusa umwana w'umupolisi ariko twe bashiki bacu bahura n'ibibazo nimubatabare mukajenjeka. None ni iki cyatuma tugura ibintu nk'ibyo kandi twakabiboneye ubuntu? Guta abapolisi nyine badakora akazi bashinzwe bo bakiyitaho umuntu wabo yashimutwa ngo akaba ari bwo bakora akazi neza ariko ngo abantu twabwa kurayikira cya gisasu kiraturika. Gisasu kiraturika mu nyubako. Meza bite? Hey! Bafayo. Turi mu nyubako. Mbega ameze nk'uri gukangura polisi bwira ati mujye mutabarira kugiye. Mbega ari kubakangura. Gusa ntago ari byo. Ntago ari byo nyine ni ibintu buriya baba banyweye. Umuntu ajya baranyweye ibintu bikamubuza ngo polisi mani reka ngiye kuyikosora. Uyu mugabo yaje gukosora polisi. Ngo mwarajenjetse ubwo mushiki wanjye yapfaga. Uyu mugabo yateguye. Umva turi hejuru ku rusenge turi gushaka inzira idukurana abantu bose bacungiye hano. Katururi. Neze bite? Baje ku rusenge. Bari gushaka inzira ibakura hano. Inzu yose igiye gushya. Barava hano bate. Ibi byose biri gucaho live. Kuri televiziyo mpuzamahanga. Biri guca kuri channel zose. Mbega hagira udufasha. That's our exclusive. Ara niho tugiye gutwikira tugiye kubonera inkuru yacu bwite exclusive yacu. Nta kavuyo kayirimo. Bara ni bya bitangazamakuru usanga bifite kajugujugu zabyo. Ati mworeze yo kajugujugu. Bitangazamakuru byandi bigira kajugujugu yirirwa baguriramo benzini kirirwa izenguruka umujyi ishaka amakuru. Ariko mwebwe amakuru hano muyakura niho nkiri kwibaza no kuyahimba. Kwereka hey batangiye guhamagara. Bibuka hari televiziyo rivuze ati aba niho twakura inkuru y'ubwenge katwereze noneho mugume ku rusenge tugiye kubafasha. Katurore umupolisi iyi ni kajugujugu ya shene ya televiziyo. Katurore tugende mukobwa injiramo hano. Kajugujugu imeze bite? Tarajya kure kiramufata baramufata. Hey yanga kure kura kiraparamira. Ntago munsiga turajyana nacyo kiraparamira. Ntago munsiga bimeze bite? Najya kirayifata turajyana iki turajyana. Biranga Penny umupolisi bamukameye umunsi wose ari mu nshingano ari mu murongo w'akazi buryo gakorwa abaturage noneho banabibone. Murarigiwe n'umupolisi ari ukumva gashinzwe umutekano utazi ibintu acamo buri munsi. Nibyo byiburi kubona uyu munsi twabizanye live. Twese dupfire kuri televiziyo. Ikigo ryariko ngo dupfire kuri televiziyo tuhitinge. Hano bafitemo n'ubwoba. Dore kajugujugungira bakaraga. Bimeze bite? Abaturage bari kubireba live. Bakurikiye na miliyoni twatangiye filime nimba uri kureba bari kukwereka ibiri gufatwa na kamera. Twatangiye bakurikiye n'abantu batarenga 400 agacano kabo. Ariko bari kubareba bageze muri miliyoni 2,300,000. Murabibonye? Katurori. Aba nabakurikiye live. Bimeze bite? Yaza ku kigabo kinigana ifu aragifuta aragibyeje ugati ngufusha kigabo dore ngicyo kigabo kiramukaraga umukobwa cyitendeka umupolisi w'amandi yanyereye fiyusi ni umukobwa mbese biti ku kigabo baranaga ara noneho urekuye gato yafayo umukobwa
umukobwa ari hehe? 6 feet under, man! Mani ari hasi nka fite 6 tumanutse hasi ubujyakuzimu. Mwishimira ibyo muri bubone. Bwamanuka gutyo. Ari hasi. Ibujyakuzimu. Ese ari hehe? Ibi byose ni byacagaho live. Meze neza iminota isigaye ni mike. Hasigaye iminota nk'itanu cyangwa itandatu. Itanu cyangwa itandatu. Look at me. Ndeba. Everything. No. Wakoze ibyo ushoboye. Everything you could. Wakoze ibyo wari ushoboye. Someone tells you that, it doesn't make it true. Ibyo byose ko mwabimbwira ntabwo bisobanuye ngo ni ukuri. Naramwishe wa mukobwa. Naramwishe. Yishe nduye umupolisi. Yarumirwa. Wishe nde musore? Ati naramwishe. Nimba yarishe nde? Umve. Shot a kid. Narashe umwana. Kira kibe kigeze kumubwira ati wa mwana wishe. Umupolisi ati nigeze kurasa umwana. 9 years old. 2 years ago. Imyaka 2 ishize narashe umwana w'imyaka 9. Ibaze. Was Robert. Uwo mwana yitwaga Robert. His father had a gun to the kid's head. He was high out. Papa yarafashe imbunda yifatira kuri uwo mwana kubera yari yasinze. He was gonna pull the trigger. Yaragiye gukurura imbarutso nga ndase. So I took the shot. Ndangije ndarasa. Just as the guy pulled the kid up like a sheep. Ndirasa uwo mugabo yese afata umwana wabari watambika mu nzira bari wisasu rifata kandi nari ndashe umugabo. Did everything I could then too. Abantu bose cyo gihe barazaga bakambwira ngo ntako ntagize nakoze ibyo nari nshoboye ariko ntago bibuza ko umwana yapfuye yishwe n'isasu ryanjye. Another kid's gonna be buried because of me. None uyu munsi yarundi mwana ugiye gushingurwa kubera njye. Hey. Kango humuriza. Sorry. Mbabarire. Mbabarire. Meze bite? Sasa yatangiye kwibuka ahantu yigeze kujya mu nzu akabona umurambo. Yumvise yibutse ijambo. He said she's 6 feet under. Yavuze ngo uriya mwana ashinguye ahantu afite 6 z'ubujyakuzimu. Baskets. Sir, Longview. Get us to Longview Cemetery. Umva tujyane kwirimbi bita Longview. Nabajyane kwirimbi. Katururi. Kurikije amagambo ikigabo kitarapfa cyavuze amenye ko gishobora kuba cyafa. Kiye kwirimbi bita Longview. In one of the most dramatic rescues ever captured on live television. Umva bimwe mu bintu byo kubohoza umuntu byigeze bibaho biri guca live kuri televiziyo bitigeze biba handi hano muri kubibona. Nkuko bibona indege y'itangazamakuru cyacu iri gukora uyu muntu. Nkuko umuntu iyo ndege itabaye Frank Penny ni indege y'igitangazamakuru cyacu no bari kwitwikira. We coverage on this gripping exclusive. Iyi nkuru mutasangandi nitwe twabaje kuyikavaringa. Hey, it's me. Njyewe You're alive. uri muzima. Go time. We need Ntagiye dufite. Naomi Keller's grave. Dushakira igituro cyitwa Naomi. Mwirimbi ryitwa Longview. Uwo muntu ashinguye he? Katururi. Muri hari igihe umuntu areba akavuga ati muri Rusororo yose bakabazana umuntu ashinguye merekezo pana kwirimbira bari rinini cyane usanga rifuye nkano ukagera munsi y'umurenge wa Ngoma. Gasanga baza gacu shinguyemo. Bimeze bite? Abapolisi nabo baje. Bari kwerekeza hitwa ngo ni Longview Cemetery. Katururi. Yeah. Ikwirimbi rya Longview bimeze bite? Barebe bari guceka ati ku gituro cya mushiki bari abagabo witwaga Naomi Keller ashobora kuba ari hashinguye. Bimeze bite? Katururi. Bano baracyari mu nzira baza. Longview Cemetery, block 9, south 1. Umva tugiye kuri block ya 9 mu majyepfo y'irimbi niho umukobwa Naomi bamushinguye. Abaje gutara makuru barahari. Nkuko mubibona rero uyu mubona ni umuntu. Urabizi tugende. Abana no bari bakurikiye. They are making their way to Longview Cemetery. Nkuko mubyumva mwumvishe ko bakomeje kwerekera bagiye yitwa Longview Cemetery. Bagiye kureba muri iryo rimbi nimba atari umuntu yabashinguye. Padiri hana abantu kwirimbi ntihajye habura abakiriya dore abandi baje gushingura. Irimbi kwa muganga na filime za Rocky ni ibintu bitatu bitajya bibura abakiriya. Filime za Rocky kwirimbi ahora abakiriya no kwa muganga ahora abakiriya. Aho hantu ntabwo wapfa kugenda ngo ubura abakiriya. Utubari dushobora kubura abakiriya ariko ibyo bintu bitatu nkubwiye ni bura abakiriya. N'insengero ntizibura abakiriya. Sorry abayoboke. Ariko nabakiriya. Jean sinzi icyo nabonye ngo
wishyura veni nkaguhanurira, wishyura 10 nkaguhanurira. Shabara abakozi b'Imana barategura, baratwika, ndabemera. Yeah. Bano baje akurino. Baje kwirimba dore hepfo abandi baje gushingura. Baje kula block ya 14. Katurori. We dore block ya 9 ngiyiwe. Hakurino. Bafayo. Bimeze bite? Sinzi kome bagezeho Naomi Kela ashingwe ko ari basa nkaho hamaze iminsi yacukuwe, harimo n'ikintu cy'ikigozi biragaragara. Batangira gucukura, Claudia bari gucya ku mwana atabyemo hano, bari baraje kumutaba neza hafi ya mushiki wabo bamushinguye. Papa w'uyu mwana ngo niwe wari ukuri abashinzwe umutekano umunsi niyatabariye ku gihe. Baje gucukura ariko biri gutinda, nta n'igitiyo bafite, bakira wari waje bafasha gucukura. Abasana bakurikiye live mbona muratwika, no mbona murategura, nanjye reka mbaho umusada. Abantu bakomeje kubakurikira bareba uyu polisi ukuntu rwose akora akazi ke neza. Umusa nanjye ndiji narindi kubayira hano hafi nje kubaho umusada. Kumbe dore n'ababana nabo baje hakuno baza gutanga umusada ndetse batwika. Abaturage bose bari babakurikiye live baje gutanga umusanzu. Nakubwiye buri itangazamakuru ubundi ngo ni pouvoir ya 4, havuyeho za pouvoir 3 zindi muzi. Buri itangazamakuru ni pouvoir ya 4 iyo ryakoreshejwe neza. Ngira ngo uri kubibona uburyo batwitsa abantu bakabaje gutabara. Njya mbibona ni ngo mujya mubikora abantu bagatanga amafaranga yo gufasha umuntu. Buri itangazamakuru murikoresheje neza mwa abantu muri kunyumva yahindura byinshi. Itangazamakuru ubwo ni pouvoir ya 5 nako. Filime zanjye ni pouvoir ya 4. Nanjye ariko reka njye negura bazakurino bimeze bite. Baje hano kubera ibintu byagiye bicaho bareba uyu mugabo ukuntu yarwanya urugamba ashaka gutabara umwana. Abaturage bose mu mugino bavuze ati natwe reka tujye gutabara, nta mpamvu yo gukomeza bareberera. Kumba umwana dore iminota iri gushira, maso yaramaze kumurengera nibwo akimurengera sinzi. Umwana baramutabaye ndetse bagereye ku gihe. Abantu bose muri uyu mujyi bamukurikiye live bareba itangazamakuru. Uyu mukobwa nakubwiye ngo itangazamakuru ryano ryakoze akazi, yatanze inkuru nziza, inkuru yubaka, inkuru ifasha. Bana bya bintu byanyu mutuzarire ninja ngo ngiye bundi ngiyo naryamanye n'abagabo 100 ya nibiki mbafashe ngewe ngoroke gurya ngufashe noneho wamvuzeho. Ono muri vision 2020 turi kugana mu muntu nzafata amenyera. Papa umwana disigize gutya bona papa we. Abaturage baratabaye, iyo muze yarishimye. Abaturage bakomeye amashyi umunyamakuru uri hano ndetse n'umupolisi witanze guhera kare, bitanze kugira ngo batabare. Umwana habuze gato yarapfuye. Utabaye umwana wa Fande ni umupolisi yari yahagaritse. Umupolisi yaragaritse, yarebye umugabo yari yahagaritse avuga ati ndakwirukanye no mu kazi. Ni utabaye umwana we. Buriya wa muntu akenshi abantu bapingari igihe agutungura agakora imiti. Mana urabikoze. Umugabo bamukomeye amashyi abantu mu mujyi bose. Filime bayise Line of Duty cyangwa se umurongo w'akazi. Umugabo babashe gufata chance G uratwitse, bamukomeye amashyi. Umugabo ni intwari. Buriya hari igihe umuntu umuca amazi mutazi ibintu yirirwamo buri munsi anyuramo. Umugabo babashe kumukamera bareba umurongo we w'akazi buri munsi yirirwamo. Bose nibwo babonye ko baba polisi burya koko ari abo kubahwa, baba bakoze akazi. Yeah. Ibyo byarabaye. Filime yacu iracyakomeje. Bavayo. Reba. Dore umunyamakuru. Abanyamakuru banyawe nibwo baje gutwika. Dore n'abapolisi banyawe bagiye gusaba gutanga urutogarafa atari bo bakoze akazi. Burari igihe akazi gakorwa n'abandi hakagira abandi bazaho kiyitirira. Abanyamakuru bahise bahura bari kumanuka inkuru neza, dore nyiri inkuru yibereye hano yabihoreye. Still not funny. Avayo. How about I make it up to you? Ese mukoke imodoka yana yangije wakwitura gute? Nakugurira irindazi. I'm heading today a little less. Uyu munsi nangiye kuwanga gake byibura. Me too. Nanjye mbega umunsi bari bawanze cyane ariko batangiye kuwanga gake kubera bari hiti ibintu byaryoshye. Bafashe inzira barerekera ndetse umukobwa yarabashije gukora ikintu kizima nkuko twatangiye filime uvuga ati nifuza kujya nkora inkuru zahindura ubuzima bwa benshi, inkuru zatuma buri muntu ku giti cye yumva ko yafata inshingano zo gukangurira abandi gukora icyiza cyangwa se kwizirika ku kintu kizima gusa.
bafashe inzira barerekera na filime yacu nuko bayitaga yari Rocky nk'ibisanzwe abamuzi ntibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho. Imana ibamugisha ndabakunda cyane utazacikwa na filime z'ubutaha ndetse mwibutse ukeneye kwamaza kuri izi filime zirebwa cyane muri East Africa kurusha izindi za Rocky wahamagara 0785 56 8 331. Ciao ciao.